Ayisaqhubeka le video yami. Siyavuma mfowethu kaShamase uNkulunkulu wakho ukuhlakanipha ngoba wazala uhlakaniphile. Into yakwenza ukuthi ukwazi ukuqhubeka nokufunda ngoba wahlakaniphile. Siyavuma lokho futhi asikudiscredit. We appreciate the person that you are. And even yourself, we appreciate you, the man that you are. A South African man, the only man that decided to stand with us as ama South African citizen. Siyahlonipha kakhulu lokho, siyathoba kulokho kakhulu. Kodwa lokho kungakwenzi uthando esinikezayo nenhlonipho esinikezayo kwenze kukunikeze mfo kaShamase isibindi sokuthi ungahloniphi usidelele, ungasithathi kancane. Masedelele. Masedelele. Le nkulumo mfo wamkhonazo ubuyikhuluma ku media. Masithina mase silokhuza sesiconclude. Ithi thina sina ngqondo. Asazi lutho futhi. Ngiyacela mfo kamkhonazi sihloniphe njengabantu base South Africa sikuthanda siyahlonipha futhi thina. Inhlonipho mfo kamkhonazi is mutual. Uhlonipha abantu ukuze bakuhloniphe. Ubona sikuhloniphe ngoba ukhombisa inhlonipho okuthini. Kuyinhlonipho kuhlonipha njengezwe ukusilwela umele iqiniso. Ukwazi ukudayisa ngempilo yakho. Kodwa lokho kungakwenza ukhohle ukuthi njengoba sikhona nje sila singabantu futhi sikhathazekile ngekusasa lelizwe futhi sesinengekile ngendlela osopolitiki abadayisa ngalo izwe phambi kwethu sikhona simele we are on our own. Akekho umuntu osiza umfo kamkhonazi. Akekho. Siyahlonipha mne wethu kakhulu. Siyakuthanda futhi we are prepared to die for you makufanele sife. We are prepared. The reason mfo kamkhonazi ubona lelizwe singakalishisi ngoba hlonipha wena because ukhona into oyiqalile ekhombisa ukuthi ufuna ukubuyisa lelizwe lelo ulandela umthetho ungabi ukuchitha kwegazi. That's the reason why sibona sithobile. Futhi lokho akusho ukuthi mfo kaShamase lokho ngasikhona ngeke usikhona mfo kaShamase ngeke uzukwazi ukusikhona ngeke. uNkulunkulu upha amandla ukuthi uhole ube kuleleni le yakho la ukhona la sikubeke khona. We appreciate you, we protect you wherever we are. Nabantu bayazi base besabathina ubona bengeke bekwenzela ukuthi ngoba basabathina the masses on the ground because siphumele obala sakweseka asayifihla sakweseka sathi hands off umkhwanazi. Akekho umuntu othinta umkhwanazi kuba kathintanga thina lokuthinte thina. Asifisi lokho ukuthi ukukhohlwe bese uya kwemedia uzosedelela. Uyadiscredita uma uzothi asazi lutho. Siyazi lesenzayo. Akubona uNquqaba la mfo kamkhonazi lo lokuyigrand lapho libona lapha kulona uNquqaba. Abantu abafundile academics khona bafunde ngaphezulu kwakho. Khona ama lawyers lapha. Who are leading lokho sa. Si decide mfo kamkhonazi ukuthi sithathe umthetho ngezandla zethu for lelizwe. Asibulali umuntu thina lapha akekho umuntu esimbulalayo. Akekho umuntu esimshayayo. Mani uzwa kuthiwa be report ikhona abashawayo. Abantu abebeshawa bebesutha induku. Ilama phare okuthiwa kusetshenzwa kwiground le machine match. Bebenza ubugebengu. Ilabo abantu bebeshawa hayi ukuthi bekushawa umuntu okuhamba. Akho umuntu ohamba oshawayo oke washaya. Kushala abantu abezi izinto ezirong khona kuzothiwa ukuze thina kuthiwe thina lapha kwi-machine match silokhuza sihlukumeza abantu shaya abantu beshala abo bantu. Ingane noma umphumuzi mfo kamkhona ziyashaya. Yashaya umuntu obheda uyakwazi nawe lokho. Uyakwazi. Na ngokomsebenzi wakho kunendawo la uyakhona ngenxa yobugebengu ufike khona unquma abantu. Khona lapho umuntu ofunda nqunqa khona mfo kamkhonazi. Ufike banqunqa abantu. Akwazi ukuthi akuyeke bathi fika amasaji umuntu ogangayo ohlaswa umphakathi ophazamisa inhlalo into yomphakathi. Bekushaya umuntu kanjalo ke lapha akazi umuntu okashaya. Sihloniphe emntaka baba njengoba sihlonipha nathi. Ngiyafisa kule meeting othi uzoba nayo. Banginbathe laba ngibe khona ngifuna ukubona ngutshele emehlweni
mina unfortunately akekho umuntu engimesaba mfowethu Mkhwanazi. Mina personal yikho ngivela ungibona akekho umuntu engimesabayo mina noyedwa ngimsamba akekho umuntu engimesabayo hlonipha kuphela akekho umuntu engimesabayo ngoba nawe sikuhlonipha hayi ngoba sikwesaba asikwesaba sikuhlonipha kwe level yomsebenzi ngokomsebenzi wakho neposition yakho sikunikeza respect not because sikwesaba masizohlela lezo siza wena supporter wena left and right mawuthi wena une law enforcement iyiphi into yakwe yayenza uma ikho law enforcement bekwazi ukudila nama foreign nationals nokulekelela abantu bakithi ikupho kwakwenza nokwafika kuwena emhlabeni zakho sinikeze one ukhuluma ngayiphi law enforcement ukhuluma ngabantu wena Shamas obabophayo kumanje abagcwele elokhuzeni begang besensana namalokhuzana nama drug cartels kakhulukazi kwabantu baseNigeria abala South Africa benza indaba zama drugs la ukhuluma ngalapha bapha abantu law enforcement efuna silinde yona thina izwe lihambe silinde yona Mkhwanazi ngeke ukwazi mfowethu mnewethu ukulawula isimo wedwa you need us on the ground uyakwazi lokho kunembeza wakho musa ukukhohlisa osopolitiki laba bafuna ukuthi uhlukane nathi usuke kithi bese bekwenza noma yini bazokubopha mfowethu Mkhwanazi bazokubopha uma uhluleka mfowethu Mkhwanazi ukulawula osopolitiki abakusebenzisayo bayekele kuthina as amamas asibone osopolitiki thina lama mashini mashawubona these operations awekho politically affiliated just ordinary people abathandizwe lapho futhi akuzona iphuphuku zabantu abantu abafundile nje banengqondo ephusa kakhulu abanobuhlakani philosophers greatest minds mfowethu Mkhwanazi phezulu kwakho abangakusiza nabo bakukhulise kwezinye izinto we need to listen to us you cannot credit these masses abakwe ground who are dealing with isimo esikhona usubabiza abantu abazidoma abangenangqondo abazohambe bashaya abantu bashaya bebodwa akekho umuntu oshaya umuntu baya understand umthetho they are working within the 4 pillars of the constitution yikho ngitshela ukuthi kunama academics they are lawyers bayazi into abayenzayo for your information already kunabantu South Africa sebekwazi ukungena bangena emsebenzini basebenza even emafemini bekhishwa yibo labantu abamams on the ground ungekho la mfowethu Mkhwanazi because wakho umsebenzi yawazi awukwazi discredit yonke leyo msebenzi leyo kuthola inqwaba yabantu manje thina uthi asilinde ilokhuzana ilo enforcement yakho abakwehlulayo nawe beze ugebengu right under your nose uyababopha kumanje uma besebenzela lelizwe labantu they are working with ama criminals with foreign nationals who are in this country benza indawo zokugebengu abasizi thina abasilekele thina siyakuthanda kabi si South Africa especially masses on the ground abantu ungasenzi siphelele uthando lwakho labantu laba osopolitiki abakhohlisayo bakusebenzisa bafuna ukuthi sikwenyani siphume kuwe mfowethu Mkhwanazi asithanda ukuphuma kuwe thina mhlaza saphuma kuwe sakushiya bokubona usukuphuma usukwethu bazokubulala nalama phoyisa usitshela ngayo law enforcement yini ke yenze siza ngayo ayisiza ngalutho thina law enforcement sinama foreign nationals all over in our streets even emakhaya baphethe iziphaza bangena lapha benza into abayithanda we are dealing with such people kufakazi bokuthi law enforcement yakhe ihlulekile that's why abantu they have taken over since beqalile kuclear ngisho emadrobheni amanye akwazi ukuqhamuka uzo discredit bengifisa mina laba the date banginvite ngifuna uzokutshela mina emehlweni mina sikutshela ukuthi no thina sikwesabi siyakuhlonipha kuphela ungas discredit tshela ngama law enforcement yini abake bayenza for your information the very same people okhuluma ngabo bona bafike bathatha imali kuma Nigeria laba abantu kuma Nigeria mangabe kuza ama march la bawatshela ama Nigeria wahambe akwazi ukukhuluma lokho ubusuthi kufanele ukuthi silokhuze sizoza kibo silinde bona thina bezotshela abantu bapha abafihla izinto ayikho into abasiza ngayo labantu okhuluma ngabo bakwehlulile nawe baba Mkhwanazi thina akekho umuntu esimesaba sokutshela nje enkulu futhi inhlonipho discredit abantu bakithi abalula lelizwe basiza wena ba discredit hamba yozwa kubona bafuna luphu usizo kuwo hayi ba discredit ngitangutshela lokho nje bayidluse nabanye le message kuwe ngicathi izofika abantu bakithi badasa ngegazi labo balula lelizwe ngisho abesifazane
ungaba discredit mfowethu